uwitwa Irene akomeje kuba icyo twita ngo ni akahebwe. Ati se byifashe bite? Aba ni abantu bose bagera kuri 7 bivugwa ko yahemukiye ku buryo butangaje. Niyo mpamvu nagukorera runo rutonde, bose bamutunga agatoki bamurega mu bihe bitandukanye yuko yabahemukiye. Akaba ari wa muntu bahoze bari inshuti, bahoze bakorana wenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko nyuma bakaza kugaragara mu itangazamakuru barimo bamurega ibyaha cyangwa se bamurega ubuhemu yabagiriye mu bihe bitandukanye. Ku mwanya wa 7 turasanga bita Nyarudindiri, hari n'abavuga ngo ni Nyarutimbi. Uyu Nyarudindiri rero ni umwe mu bantu bamenyekanye ku izi mbuga ubwo akora ibintu bitangaje birimo kubyina yivurunga hasi n'akajwi gato cyane nk'umuntu w'umusaza, n'ibisubizo agira bitangaje mu itangazamakuru byo kuba atarashaka umugore ngo bizagenda. Ibintu nk'ibyo byose byatumye bamukunda mu bihe bitandukanye. Witwa Nyarudindiri yazanywe rero n'uwitwa Irene cyane cyane kugira ngo abantu mumenye kuri The Choice Live. Icyo gihe ibiganiro byacagaho witwa Nyarudindiri yajyanye na Irene ndetse no kuri MIE. Uwitwa Nyarudindiri ni umugabo uvamo views, ibyo ngibyo kuba mukozeho baramuzi, namubonye baramuzi. Aho yagiye agaragara hose, yaba ari kuri za RBA, kuri RTV, yaba ari kuri za The Choice Live, kuri za 3D TV n'ahandi. Witwa Nyarudindiri ni umwe mu bantu bavamo views kwizi mbuga. Bisobanuye yuko rero iyo agwaye ikiganiro ugomba kuba uri buzibone kandi aricyo washakaga. Witwa Irene rero nawe yararikoze aranazibona rwose, ariko witwa Nyarudindiri amushinja yuko ngo atigeze amuha n'ikintu gifatika, kuko ngo yamuhaye inoti ya 2. Aho Nyarudindiri hose ari arabanza agatabaza akavuga ati reka mbanze mvuge kuri Irene wamemukiye, wankubise inoti ya 2, agahita yinjira mu modoka akayatsa mu gihe ngiye kumubaza ibimbayeho nkabona ararenze saa kigaragara hafi aho ngaho. Niko witwa Nyarudindiri abanza kubwira. Ku mwanya wa 6 turasanga witwa Niyo Bosco. Bosco niyo bivugwa yuko rwose yivuyemo akabwira Irene ati wowe n'imodoka nakuguriye amafaranga yohezwaga n'aba diaspora kugira ngo afashe witwa Niyo Bosco. Bivugwa yuko Irene yamucaga ruhinga nyuma akagenda akikoreramo ibindi bye, kuko nyine n'ubundi abana n'ubumuga bwo kutabona. Ibyo byose ntabwo yabaga abikurikirana cyane. Irene niwe agombaga kumukurikirana ibintu byose, ariko bikavugwa yuko witwa Irene yaba yaragiye amurya muri ubwo buryo bugiye butandukanye. Witwa Niyo Bosco ko yazanywe na Irene muri za ubigenza ute, muri za seka mukamumenya, agatangira kwitabira ama event akomeye bitaramo, agatangira guhuza n'abanzi bakomeye harimo ba Bruce Melody n'abandi. Byose bikozwe n'uwitwa Irene, ariko Niyo Bosco akaza kusoza atumvikanye na Irene, ariko nyuma bakaza kugenda babihisha gake gake, ariko hari ibyagiye bisoka abijya hanze harimo n'ibyo ngibyo nagiye nkunyuriramo. Ku mwanya wa 5 turasanga witwa Yago Pondati. Yago Pondati rero ni umwe mu bantu bahemukiwe mwiri tangazamakuru ryo mu Rwanda, kuri izi social media zo mu Rwanda, kuko ashinja aba influencers, abanyamakuru bagenzi be ko bamuhemukiye mu bihe bitandukanye, harimo n'uyu Irene. Kuko murabizi ko yageze Uganda akitereka mu bo yiterekeye, harimo n'uwitwa Irene, kuko yamukubise cyitwa umugenda, biragenda biramurenga boro. Ni ibintu byari bikomeye cyane kubona uwitwa Yago ari kubivuga arira rimwe na rimwe ashaka kurira, byose ari kwitereka ngo avuge ubuhemu yagiriwe na bamwe mu influencers bo mu Rwanda bamuhemukiye mu bihe bigiye bitandukanye. So twambuka ku mwanya wa 4 turasanga witwa Amag the Black. Amag the Black nawe rero mu minsi ishize yagaragaye ataka Irene avuga ko ngo yamuhemukiye kubwo kumuvuga mu kiganiro
avuga ukuntu Irene mu kiganiro 1on1 hari ukuntu yavuze ngo we na Melody hari umuntu ngo bafashe ngo bagiye kumugura mu moto ngo byaramucanze, bagiye kubaza igiciro ariko ngo bajya kubona babona asohoye ikiganiro arasa kuri Melody, maze bivuga yuko ari amaji nawe rero byiteretse kuri Fridi TV no ku zindi mbuga zitandukanye, arabanza akubwira ati ariko hari umugabo ugenda ushyize ukuboko mu mufuka, kandi batubwira ngo dukure amaboko mu mufuka, avuga ku muntu witwa Irene kuko ahora ashyize akaboko mu mufuka, amwibasira mu bihe bigiye bitandukanye, na n'ubu ngubu aracyari kumwibasira. Gatatu twimanukira turasanga witwa Godfather, uyu nguyu we noneho niyo yumvisha izina Irene ahita arwara muzunga. Ewana arakubwira ati kubyumva byonyine kumva izina Irene tibineri sesemi, akavuga amagambo menshi cyane avuga ko atamukunda, akanabimwerura akamubwira ati singukunda rwose, wicara ubizi ubimenye ubyiteho. Ayo ni amagambo yitwa Godfather, avuga yuko kugira ngo ahebe witwa Irene ari ukuntu ngo yahemukiye umwana wavuye Masisi muri Kongo, maze ngo afite Imana Irene amubwira ngo subirayo uzajya kubikorera iwanyu nta munzi ngo igira hiti, maze bikababaza witwa Godfather ko Godfather navuga yuko ngo yamusabye Irene ngo we amwifashiriza, ariko Irene ngo akamubera ibamba akanga kumuhereza nimero ye. Ku mwanya wa kabiri turasanga witwa Bosco Empire. Uyu Bosco Empire niwe yatorotse mu Bugande, ariko bivuga yuko no kugira ngo atoroke harimo no kuba yaratorotse Irene. We urumva yuko binaremereye kugeza ubwo atoroka umuntu akajya mu kindi gihugu kubera umuntu, bivuga ukuntu kandi Irene yamukubise ikitwa Mastrike, amukubita ikitwa Mastrike, byamubaje ku kigero cyo hejuru, ndetse rwose n'amagingo n'aya ngaya witwa Bosco Empire aracyari kugatirene no umuserebende n'ibindi byinshi cyane. Mwarye mu bizumva izo saga zabo, ahubwo mitena naboneraho kuvuga n'uwitwa Pastor Claude Kongo, nawe arimo bakubiswe strike na Emirene ubwo bakoraga inkuru kuri Vestine na Idris Ouedraogo. Reka twihute kuri namba 1 nuherutse kurira arijijwe n'uyu mugabo bamwita Dumba Muzafaru, aho yibereye hariya muri Canada. Bivugwa yuko rwose uyu Dumba Muzafaru yaje kuba yatakwa n'uwitwa Irene mu kiganiro yahaye witwa Yamano, ndetse rwose ngakamwataka bikomeye cyane. Byaje kubabaza Dumba aranarira, avuga ko Irene rwose amukarabye, avuga yuko ngo atamubabarira, ndetse amusabira n'ibihano ku Mana bigiye bitandukanye. Ni ibintu byinshi cyane nabyo mwagiye mubona. Reka nkubwire ni yisubireho, ariko nyika ko kuri Dumba yamusabye imbabazi barangizanyije. Reka nkubwire ni ukomeze dukurikiye ku biganiro bya Fortune TV, ngende Hero Willis. Reka nkubwire ni Astra Vista.